Ke a leboha Comrade Makalepo. Ke amohele ketapele ena e teng kwano ya haeso ya Basotho Action Party. Ke amohele lona ba na le basadi ba ditaba bao ka lona ibang re ka tseba ho fetisisa melaetsa setjhabeng sa Basotho re tswele pele ka ditaba tsa letsatsi. Le tla hopola beng ba ka hore beke tse pedi tse fetileng BAP ile ya ntsha polelo e tolokang tlhakemo ya yona hodima setshwantsho sena sa molao se entseng lerata se bitswang ka hore ke National Peace and Unity Bill, seo matsatsing a hona jwale se leng ka mane ka ntlong ya ba kgethwa komiting ya teng. Empa re betse re utlwile temperature e ntse e phahama e buang ka taba biliena le ho toloka nngwe ka nepo nqa tse ding e se ka nepo. Ga bona e ka ho a hlokahala hore re pele re utlwile ditaba, empa ka lebaka la hobane ne re ke ra kgona hore re be seyalemoyeng se seng le se seng kapa ho bua le koranta e nngwe le e nngwe, ha bonahala ho hlokahala hore re kopane lona ka sebopeo se tjena komphemetsiana ka sebopeo se tjena moo re ka tsebang hore re fetise ditaba le mmoho seo re tshepang hore le tla di fetisetsa setjhabeng ka mokgwa o nepahetseng. Beng ba ka moo ke ratang hore ke qale teng hobane nthong e nngwe le nngwe ho be le ntho thweng ke context. Re fihla moo re leng hona teng e le hobane re qadile ho kae kapo ditaba di la tsa thomeha ho kae. Ke le hopotsa hore ka 2020 kgweding tsa bo April mathwaseng a May, mekga e mmedi e meholo ka parlamenteng ka mane e leng ABC le DC di ile tsa saenela tumellano ya ho bopa puso mmoho, Memorandum of Understanding. Me ka hare ho tumellano eno ntho e bileng e tjhabisitseng haholo e ne le hore mekga eno e mmedi e itlama ka ho sebeletsa puso ya molao, the rule of law. E tjhabisitswe ka hare ho tokomane eno. Ya bobedi ya ba taba ya ho hlompha boikemelo ba makgotla. Tokomane eno e saenetswe la ke kutlwe ba bang ba re e saenetswe ke Nkosamahao ka lehlakoreng la ABC, ke Mathwedi Mokgothu ka lehlakoreng la DC. Ha se nnete, e saenetswe ke bangodi kakaretso ba mekga eno e mmedi e jwalo tokomane eno. Jwale hang ho ba re qete ho kena pusong eo le tsebang hore e qadile ha ho hlapanywa e le Tonakgolo Dr. Majoro. Ke a kgola ene ka ba bekeng ya pele kapo ya bobedi ya kgwedi ya June, kopanong ya dikomiti tse pedi tsa tshebetso e le kopano ya pele.
DC ile ya bea agenda e latela. Ya pele, taba ya hore benghadi metsing le motjhoborwane dinyewe tse ba tobile di mpe di behellwe morao. Ya bobedi, masole a ditlamong a ntseng a emetse hore dinyewe tsa bona di tswele pele a lokollwe, a tle a tloswe a ntse a le hae. Ya boraro, ditho tse 70 ke a kgola metse robedi tsa NSS tse neng di behelletswe ka thoko hobane ho thwe ha di a hirwa ka nepo. Ha mmuso wane wa 4x4 o kena puso, di kgutlisetswe mosebetsing. Ya bone, setho sa Sponisa, le ha ke se ke lebala lebitso la sona, se neng se ile sa balehela naheng ya Afrika Borwa hobane se belaela hore Sponisa se ntse se mo fuputsa dinthong tse ding, se kgutlisetswe mosebetsing. Ditaba tsena komiti ya tshebetso ya ABC ile ya hopotsa DC hore hela banna ba iso re saenetse tokomane e buang ka the rule of law. Boholo ba ditaba tseo le buang ka tsona di ka makgotleng. Ha re ke re le se makgotla a itse mosebetsi wa tsona. Empa ene se batla ele kopanong e nngwe le nngwe di se ntse kgutlisetsa ditaba tse. Ha morao ya ba kenya taba ya e kileng ya ba commissioner a Sponisa Monghadi Letsepa hore le yena a khutletse Sponisa. Ke batla hore le botsitse hore Monghadi Letsepa ha se le Sponisa lane le neng le boemong bo ka tlasana le neng le baleile. Ena ke ileng ya kena ha morao. Mme komiti ya tshebetso ya ABC ya nna ya ema hona mane mo isa le ema teng hore re itse re itlamme ka the rule of law, re itlamme ka hore ditaba tse makgotleng se ke ra kenana le tsona. Ditaba tsena hwa bonahala hore ha DC e utlwa eka ho boima ka mane ka sepolotiking ka dikomiting tse ne di kopana nako le nako. Jwale moetapele wa DC o tla kgetha hore a o di bua le Tonakgolo. Re ile ra eletsa Tonakgolo hore ditabeng tsa sepolotiki ha motlatsi wa hao a tla ka tsona ka mona ka puso, o mo kgutlisetse hore di o bua sepolotiki ke mekga e tekenetseng tumellano. Ke background ya ditaba tsena. Jale ke batla ho mathela pele. Ka la 3 la November 2020, Monghadi Dikhamseneke ele letso la facilitator ditabeng tsa Thopobotjha o ile a kopana le rona ka lehlakore la mmuso. Ha ke re le rona e ne le nna ke emetse lekala la toka le molao leo jwalo ka ha le bile le tseba National Reforms Authority ka mona ka mmuso
e ne sebetsana le lekala leno. Jwale e le letona la Matjhabeng, Mme Matshepo Ramakwai. Re buile nako e telele ho bontsha hore na kgatelo pele haeba e teng ditabeng tsa tlhophobotjha kapa dikgoqetsane na di hokae. Ka dumellana ka hore na ho tla uwa pele jwang. Ha re se re qeta, Ntate Moseneke wa fetohile ka ho nna, a re ka nnete ena e pakeng tsa ka le wena, ke batla re ke re bue ka ena ya Motjhobokwane le Metsing. Ke be ke re ho yena, ka nnete ntate le ha o batla hore re bue ka taba eno, wa tseba hore nna ke conflicted ho yona, hobane ke karolo ya a mang a malapa a ileng a qholotsa ha o no tlile ka nthwane eo Basotho ba seng ba e tseba e bitswa ka hore ke clause 10 eo makgotla a ileng a e lahla. E ne se bile le kgetlo la bobedi jwale ka nako eno Constitutional Court e qeta ho e lahla. Mme Ntate Moseneke wa bare ka nnete ebile ke badile qeto eno ya lekgotla. Ke dumellana le yona ka botlalo ha ona mo e fositseng. Mme ke bile ke tempela le taba eo lekgotla le phatlaladitseng ya hore le treaty ena tumellano, treaty ya SADC, ha ya etswa domesticate e le enngwe ya melao ya Lesotho. Ko bolela hore ha se karolo ya melao ya Lesotho, hobane ha ya etswa domesticate. Ke Ntate Moseneke ana tjho jwalo. Jwale ke be ke re, wena mohopolo wa hao e ne le ofeng ka taba tsa bo Motjhobokwane le bo Metsing? Ha ile mona lekgotla le se le bontshitse hore clause 10 yona e ka thoko ho molao, ebe o re ke hore nke ko etsa research, mme ke tla ngola a concept paper eo ke tla kgutlela ho wena ka yona pele kgwedi ya Tshitwe ya Madikele. O ile ka kwane jwalo concept paper ha e ka ba fihla kae ka bo kgwedi ya February ho be le teko ya hore ho tshwarwe kopano le Ntate Moseneke le Cabinet Subcommittee on Reforms. Mme Cabinet Subcommittee on Reforms e bopilwe ka Tonakgolo, Motlatsi wa Tonakgolo, Letona la Toka le Molao le Letona la Matjhabeng. Jwale e le ketapele ya NRA e bopilweng ka modulasetulo wa NRA le motlatsi wa hae, bao ba tlatsitswe ke diofisiri jwalo ka ha le makala a ne a tlatsitswe ke diofisiri. Puisano tseno ha di ke ba tsa atleha hobane ntho tsena tsa maranda di la tsa hana ho sebetsa haholo ka lehlakore lane la Pretoria moo Ntate Moseneke a neng a le hona teng. Yaba ha moraonyana re ikeletsa hore e le molemong wa hore re tlola hlahloba ha mmoho le yena hore na ebe kgatelo pele se e le teng ho tloha ka nakwane ya November ha ne a le teng kwano ditabeng tsena tsa tlhophobotjha ho mpo ho kopanelwa Pretoria. Mme re ile mono ka lehlakoreng la mmuso e ne le motlatsi wa Tonakgolo e le Letona la Toka le la Matjhabeng
le tona la toka le molao ka lehlakoreng la lefapha la matjhabeng e le motlatsi wa letona Monghadi Mashiza Mofamobe jwale e le modulasetulo wa NRA le motlatsi wa hae Lady of Siri kopane le Ntate Moseneke mme le utlwisise kopano eno 2/3 of the time e ne bua ka taba ya hore na re a kofisa di-reform ka sebopeo se jwang ha re qetile ka tseo tsa di-reform ya ba Ntate Moseneke o khutlela tabeng yane ya hore concept paper yane eo ke neng ke ile ka tshepisana ka yona ha ke ne ke le Lesotho ka November e se e batla e lokile ke mpa ke hloka fela hore ke photle mme ga dumellana hore o tla Lesotho a tla re fa concept paper taba yeo re neng re qoqile mono e hlaha ka lehlakoreng la lekala la heso la toka ko hore tharollo e feng kapa efeng e tla hlahela ditabeng tsena e se ka ba ya sisinya ntho ya mantlha e leng the rule of law mme Lesotho mona ha o bua ka the rule of law o bua ka hore ikamahanye le molao wa motheo wa naha ena Ntate Moseneke o tlile le ha ke se ke sa hopole letsatsi fela ke a tseba ene e sena go e fetang beke tse pedi re ne re ile ka kopana Pretoria jwale a tla ka tokomane yane eo ke tsebang hore le lona ba media le la e fumana mme ya fuwa hona re le mmuso ya fuwa NRA mohlomong le mafapha a mang ha le mona o kopane le mafaphano o qetelletse ka ho kopana mane New State House le tona kholo le nna ke le tona la toka le molao le mema tshepo le tona la matjhabi Lady of Siri ha fitla mono o ne a tswa kopanong le ba bohanyesi jwale ntho e neng e leng tjhamona ditabeng tsa hae ha sa teka taba ena e ne le hore jwale o se a kenyeleditse le masole a ntseng a le ditlamong awaiting trial ditabeng tsa hae hore le ona a tshwanetse hore a lokollwe jale a bile a re ba bahanyetsi ba ana tloa ho bona ba mmoleletse hore le pusana ena e qadileng ka 2017 e madi matsohong bane tse ding tsa dintho tseo e di entseng ko ho bolaya eo e neng e le molaodi wa sole Lieutenant General Mosomotso jwale ka khona one ho buisana ka taba ya tshwarelano ho lokollwe ba ditronko taba tsena nna ha di ka tsa ndula ha monate
ka bona ka jwale ntate Moseneke o sa tlotse medi wa ba facilitator o sa kene ditabeng tsa Lesotho tseo a senang le bopaki ba tsona ka maka tswa go hore ketapele ya mmuso le ntona kgolo ya tshwanetse ka mothibe ha etse jwalo o ntse a dumellana le yena ka dintutsi kila ka tlameha hore ke kena ditaba tse ke hlalositse ntate Moseneke hore wa tseba ka pusong ka moo re mekga e mmedi e meholo e saenetseng tumellano e reng re itlama ho tshireletsa the rule of law empebe tharollo tsena tse o tlang ka tsona ha di na kenana le the rule of law. 2 mekga e mmedi e laolang puso o mong dintho tse mpe di etsahetse tlasa bodisa ba ona mme ha o makatse ha o na le thahasello ya ho tshireletsa ba entseng ditlolo tse mpe tsa molao. Nna ke le motlatsi wa moetapele wa ABC re le ABC re tlile pusong mona re tshepisitse Basotho hore toka e tla phethwa mme e tla phethwa makgotleng ka ba ka qetella ka hore se ding tsa dintho tseo kutlwang eka o tharekella ho tsona e le tharollo ke bona ka they will not see light of day hobane re tla di lwantsha ke le ABC ila mahalefisa taba yeno ho ya ila ba nkena hanong aba rena o sa bile a tsamaya o lo tshwara sefofane sa Bloemfontein iba kopano ya qhalana e se kopano e tsamaileng hantle ha kopano e qhalana tona kgolo wa kope hore ha ba se ba tsamaile nna le yena ke re sale mme ha re setse e be go ka nnete nna ke utlwa ka taba tsena sa Mohlomphehi Moseneke di tla thusa Basotho di molemong wa naga ke be ke re hela ntate o se ka ba le bala ke tlhodisanong ya dipolitiki mo batho bana ba o re leng selekaneng le bona ha ba itse tjena ba sebeletsa ho lokolla batho ba tsebang hore ba entse diketso ka lebaka la bona mme ha seno se ka sa etsahala ba ilo politika ka taba ena hore ba tlile ka moqhaka wa tlholo wa ho lokolla batho rona re le ABC re itlametse the rule of law re itlametse hore toka e tla phethwa Basotho ba ilo re punisha ka taba ena ha ka ba ka dumellana le yona re qetellane le yena ka hore cheka ha ya le ho bona la o batla hore molao o tlo ngolwe o etsuwe ka mokgwa ntate Moseneke ya o batlang ka teng ke tla ela hore di-ofisiri di o etse fela ke tla kgutlela ho wena ke tlo tla o bontsha hore na o na le diphadi feng ke ka morao ho mono he ke ile ka laela ofisi ya Parliamentary Council hore e drafte molao mme ba ile ba drafta ba o tlisa nna ka go khutlisa ke kgola makgetlo a mabedi ke ntse ke re e ke lebeleng le o lokise hantle ha ba ntse ba etsa jwalo ke ile ka fa TRC kopi ya molao ono ka re TRC
le baemedi ba mahlatsipa a ke leng ya kurele molao ona tse pedi. 1, na o ipapisa le dipallo tsa molao wa motheo wa naha. 2, na le bona eka mahlatsipa ao le leng baemedi ba ona naha ba ka o thabela. Mme TRC ile ya ngolla ke a kgola maqephe a mabedi kapa a mararo moo ba neng ba bontsha bofokodi ba molao ono tsona dintlheng tseno tse pedi. Ebe ka morao ho ditaba tseno ke boetse ke go Parliamentary Council a go boele o bone hore o lokisa molao hobane ha ke bone ka o tla pasa. Ke be ke boele ke kope TRC hore e mpitsetse mahlatsipa a na le mangata jwalo ka le tletse tjena ka qoqa le bona hore na tebello tsa bona e ka ba difeng ka go molao ona, mme ba ile ba mpha. Ga ba ka dumellana le bona hore as it stood o ntse o bonahala o tswa tlase molao wa motheo wa naha. Mme haeba o sa lokiswe ba ntjwetsa hore ba tla o qholotsa makgotleng a molao jwalo ka ha ba ile ba qholotsa Clause 10. Ke kopane le mahlatsipa e le ka la 21 April. Jale ba tla ba nhlomelletse ka dintho tse ba neng ba batla hore di bopelwe ka hare ho molao. Le pele ge ka ga etsa jwalo re le lekala ne le ka la 21 ka la 22 ke hana le meno a ka tsong le letshehadi le ntate ane ya ka nqane le ba bang ge lokollwa kabineteng. Mme ya ba ke mohla ke a gwanang le molao setshwantsho seo sa molao. Ha le ntse le mametse ba politiki ba itlhalosa mona ntate Rakwena go nkile molao ho nna ke batla hore ke le tiisetse ha ke so kopane le ntate Rakwena ho tloha ke tloile kabineteng ho hang. Le boetse le utlwa ho thwe molao ona nna nkile ka bua le kabinete ka ona. Ha ho ntho e jwalo ha ho soka ho ba le moo nkileng ka bua le kabinete ka molao o no soka o ya kabineteng. Ho no ho sena letho le kileng la fitla kabineteng e tswe molao o no le hole haholo le ho butsa. Ge utlwa ha morao tjena hore molao ono o fuwe certificate ke Attorney General ka la 21 May 2021 le hopole hore Nkosamahao le ba bang re tswile mmusong ka la 22 April. Ge boetse re bolellwa hape hore o ile kabineteng ka la 28 May
mme le a bona e ne se le nako e fetang kgwedi ge tswile kabineteng. Mohlompheng Maqelepo ona itse ke tle ke le hlalositse hore na process ya ho etsa molao na ke efe mona Lesotho, mme tla yotla ka bokgutshwanyane pele haholo. Molao mo thomeyang teng ke hore letona le ikarabellang le etsa ntho eo thweng ke memorandum eo ka ona le kopang lekgotla la matona ho fana ka tumello e bitswang ka hore ke policy clearance hore ho etswe molao. Ha hona memorandum o kileng wa etsuwa ka bili ena ha ke ntse ke le lekaleng le. Ha hona policy clearance e kileng ya fanwa ke kabinete ka bili ena ha ke ntse ke le lekaleng leo. Ha kabinete e fane ka policy clearance, eba letsatsi le hlahlamang ho ilo tlalehelwa Motlotlei Kgosi hore kabinete e dumetse hore ho etswa molao o tjena le tjena le tjena o arabelang taba tsena le tsena. Ke le pusong ha hona, mme ha tonakgolo ya mona o ya le letona le ikarabellang, ha hona moo nkileng ka hlaha ka pele ho Motlotlei ke tlo mo tlaleha hore na ke mo tlalehela hore na kabinete e dumetse hore ho etswe molao wa sebopego se tjena. Eba he ha Motlotlei le yena a itse hobane o etsa taba eno a ipapisitse ke a kgolwa ke section 92 haeba ke nepa ya molao wa motheo. Jwale letona leno le tla fana ka ntho thweng ke instructions ho Parliamentary Council hore jwale e etse develop molao. Mme ha Parliamentary Council e qetile molao ono le letona le kgotsofetse, tla fumana hore ke process e yang pele le morao. Letona le ka kgutlisa, le ka bitsa bahlanka ha tla nyakurelo hantle hore na ba kgotsofetse ke molao, e kgutlisetse Parliamentary Council hore a bele a o lokisa mona le mane ho etsuwa jwalo. Ke ntho e nkang nako e telele, empa qetellong ha setshwantsho seno sa molao se draftweng ke Parliamentary Council se ameheleha, jwale eba ho thwe Attorney General a go se shebe na se papisitse le dipallo tsa molao wa motheo le melao e meng ya naha, mme ha kgotsofetse o fana ka ntho e thweng ke certificate e tsamaya mmoho le setshwantsho seno sa molao e ye ho lekgotla la matona. Lekgotla la matona le lona le tla nyakurela molao ono clause by clause, di kgotsofatse. Ha le kgotsofetse, jwale e ba le etsa proof molao ono, ho boela hua Motlotlei hape ho tlalehela Motlotlei hore molao ke ona o entswe re le letona lekgotla la matona go kgotsofetse ke ona. Jwale Motlotlei le yena o tla re okay, ke nako ena jwale eo molao ona o yang parlamenteng. Jwale ke tla ditabeng tsa ke a qetela sane tse ileng tsa hlaha press release ya BAP ya beke tse pedi o re neng re rona re hanana le molao ona. Lebaka ke lena bimbaka
molao ona o tswa tlase molao wa motheo hantle fela jwalo ka clause 10 jalo ona o so bile o kenana le di-institution tse teng ka hare ho molao wa motheo makgotla a molao ho thwe batho ba belaelwang kapo ba tadimaneng le diqoso ba tla ya komising ka boikgethelo ba bona motho a itlale hore ka nnete ketso e ke e entseng e ne le ka mabaka a sepolotiki jwale ha komisi e amohela hore o entse taba eo ka mabaka a sepolotiki komisi e se e ka laela lekgotla hore o ko emise nyewe eo komisi se e laela lekgotla jwa kenana le makgotla ke jwale ebe motho ena wa ipulela ha komisi e kgotsofetse hore ka nnete motho ena o bua tsona jwale eba ya mo lokolla e mo fa tshwarelo ko bolela hore komisi e hlile e hototse matlane a lekgotla ya fumana motho a le molato kapo e mo lokolle a se molato enwa ha o thwe le ho thwe na o molato kapa ha molato ho thwe komisi ya mo tshwarela ha ho thwe phofu ya hae ya mo tshwarela ho thwe komisi ya mo tshwarela kenana le makgotla ho kenana hape le matla a DPP, Director of Public Prosecutions. Ao ka molaong a motheo ka mane ke a kgola ke temana ya 99 e reng ke fela motjhutjhisi e moholo ya tla etsa qeto hore na o na le bopaki bo lekaneng hore a ka kenya nyewe kapa e re nyewe e sentse e kene a ka e hula phikena fela mona komisi e se fitla e tshwara motjhutjhisi e moholo ke ba kenya nyewe ena e se le gona ba iketa jalo komisi ena o tseba hore ha ya hlophiswa ha ya bopua le ka batho ba ileng ba molao kaofela it's override matla a batho ba molao tloa ka motjhutjhisi e moholo ho isa ka makgotleng mane mo e fitlang e fana ka tshwarelo e nka matla a King's Pardons Committee e teng le yona ka molaong a motheo molao wa motheo hore motlotlei a ka tshwarela ha fuwe boeletsi ke Pardons Committee ha motho a sa hlotse mme a se file nako e itseng ya kahlo ya hae ena komisi ya phamola matlano e se e ba a yona e se a le a motlotlei ha e sa le a Pardons Committee ke di-institution tse teng ka go molao wa motheo tsena ka hodimo tsohle molao ona wa kgetholla o re ha ketso eo e entseng o ka re fela ke a sepolotiki o se etswa ka mokgwa o fapaneng le wa mosotho e mong le e mong e bang o tletse molao feng kapa feng yana
wena o Sotho ya etsa ha o di se di ya komising ha o sa ka makgotleng mme taba eno ke e thibelwang ke temana ya 12 ya molao wa motheo e hlahang ka hara ntho e bitswang ka hore ke the Bill of Rights. Mme ha o sheba Bill of Rights ke karolo ena eo molao wa motheo o nkanyele e hlokolosi ho feta tsohle ka hore le mokgwa o ka fetolwang ka yona o fapane le mekgwa e meng ke yane e tla hloka hore ho pele 2/3 ya ditho tsa ntlo ya bakgethwa tse voutelang ho be le 2/3 ya ditho tsa ntlo ya mahosana tse voutelang ha wa fella moo e tlameha hore ebe yo hlonolofatswa ke setjhaba ka referendum eo tshwanetse hore o etse e seng pele o kgweditse 2 di feta e seng ka morao ho kgweditse 6 di fetile e bitswa ka hore double entrenched ho ke ntho e thata ho feta ke a kgala ntho e ka hodimo yona fela ke ho kena le hodimo jale molao ono ko ono o se o kgetholla motho a rengwentseng ntho tsa dipolitiki ho ya sa etsang dintho tsa ditlolo tsa molao tsa dipolitiki clause e nngwe ke ya 19 e reng ha hona molao o tla etsa hore Mosotho e mong a seke a lekana le Mosotho e mong mahlong a molao jale wena se o re ha o qala o ka re fela ntho e ke entseng ke sepolotiki molao ona o se o sheba ka ihlo le leng le fapane intse le karolo ya nene ya chapter 2 e doubled entrenched re ka qolla dintlha tse ding dingata empa tsena ke tse ka hodimo mme ke tsona tse ileng tsa diela clause 10 ha ene ba naheng ena re ikeletsa re ithuta ka ntho tseo re di fositseng re ka be re sa ikgathatsa le go ikgathatsa ka ho fetisa molao o tjena hobane makgotla molao a ilo lahlela ka dustbin nna ke ntse ke makala bimbaka hore ebe Attorney General kapa ya neng a tshwere molepo e le Attorney General o ile a fa molao ona certificate hobane wane o fitileng thane anda dimseneke ya clause 10 Attorney General ya nako eno na re nthina ha e molaong ena ke ena e fitile ke le ka hore ke re bimbaka qetella ka hore ge le BAP ha hona ka mokgwa o ge ka ga bonwang ge le ka lehlakoreng la ho tsitsinya molao wa motheo wa naha ena kapa ho fapoa hobane molao wa motheo wa naha ke setshireletso sa rona bohle re le Basotho haeba re ntse re phela tjena ke hobane molao wa motheo o re tshireleditse
mo re tlatlapuang re tseba hore re balehela molaong wa motheo hore o re tshigeditse. Ha o so ka nka fela o iphapanya bekeng tse pedi tse fetileng o ne o na le elective conference ya Basotho National Party mane Masinoto. Motho kapo batho ba hlahile ka festeke ba thunya ka hara conference. Ha molao ona o ka pasa batho ba entseng ditaba tseo molao ona o se o re ka nnete a tshwantse re ba fuwe tshwarelo. Bona ke reng e ne le kopano ya sepolotiki mo bjale batla ga ka nnete ketso tsa rona were politically motivated. Ha e sumane guru le monze pedi tse fetileng setjhaba sa batshehetsi ba party engwe ba tshwere phutheho mone yo no ho tlotla kgethwa mokgothaletsi thunya sa alla motho a ntseng ke tseno tla ga nnete nna ke tshwarelwe ta sa molao. O ka bala ntho tse ngata haholo tse etsahetseng paleng ya nahena seo batho jwale ba fumaneng setshabelo ha ba qala ba re ditho tsa bona tsa sepolotiki. Jwale ho thwe eo molaileng hloho ya hae e tla tsoswa kima le lekgotleng la Sotho fela ya etsuwa ntho e tsosa hloho ya mo ho thwe no ha se moetsi wa ketswe ke setjhaba sena ka dikgafa sa tsona jwale se tshwanetse re di patalle melato ya motho. Ke utlwile Mr Bean yane o thweng ke qo a re ebile motho ena o thutla ke yena a tla patala motho ena ha e hlahe ka ga bili ntho eno le tseba ho bala ke re bomme le bontate. Bili e re mmuso o tla patala jale rona wa polotiki re ne re qhobotse batho fela lona ba kgafi le patale entse ya tabeng yana yane ya discrimination entse ya yana tabeng yane ya hore mahlong a molao ona jwale some pigs are better than others. Ke ditaba tsa BAP tsena bimbaka re di beha tjena hore re hlakile hona ha se molao hobane ha o ya ho section 2 ya constitution ya naha ena e re this constitution is the supreme law of Lesotho and any other law which is in conflict with the constitution to the extent of the conflict is null and void. Molao na motheo kona molao o ka hodimo molao feng kapa feng o bonahalang o hohlana le constitution ha se molao tjhojalo constitution me BAP e re ka mokgwa ithutileng ditaba tsena ka nnete hona le ha parlamente e ka ba o fitisa ha se molao me e tla ba le leng la makgotla a tlaya mohlomong le dikarolo tse di tsa setjhaba makgotleng hore makgotla bolellang baetsi ba nthwena hore hona ha se molao. Ke qetile ntate o ntshwarela ke bile nako e telele ke a leboha.